Molweni kuzo zonke iy'nkalo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Yinkulu indaba sila esikuthola khona-ke izinto-ke ezenzeka ezweni sakhile, ikakhulukazi-ke endimeni kaMaskandi. Kuqophe-ke omkhulu-ke umlando-ke laphana wey'ngane zakwethu emva kokuthi-ke inkampani yakwaKhathi-ke ithathe isinqumo sokuthi kumabhodi amakhulu-ke kuzovela ubuso beGcukamelisha ongumculi kaMaskandi-ke lapha wey'ngane zakwethu. Le nkampani isithathe-ke isinqumo sokuthi izoveza-ke ubuso beGcukamelisha emabhodini amakhulu kuma-billboard-ke akwaKhathi-ke. Uzokhumbula ukuthi-ke uMthandeni usenesikhathi eside-ke eyinxusa kule nkampani wey'ngane zakwethu e-advertise-ke iy'mpahla zakhona-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinezele subscribe, ucinezele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyichanele, siyabonga.